Koja je sudbina sporta u Bosni i Hercegovini nakon pandemije koronavirusa? Olimpijski komitet naše zemlje uputio je mjere za sistemsku podršku i spas sporta, da savezi u Bosni i Hercegovini ne prose, nego dobiju od države ono što im pripada. O sportu nakon pandemije danas u Novom danu govore iz Sarajeva Elvedin Begić, predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, iz Ljubuškog Ivan Brkić, predsjednik Tenskog saveza naše zemlje, te iz Trebinja Momčilo Bodiroga, predsjednik Streljačkog saveza Bosne i Hercegovine. Gospodo, dobro vam jutro i hvala što ste ovoga jutra odlučili govoriti za Novi dan. Dobro jutro. Dobro jutro iz Trebinja. Idemo prvo do Sarajeva. Isto pitanje za svu trojicu. Gospodine Begiću, prema vašem mišljenju, koliko je sport, evo konkretno za savez u čije ime vi istupate, izgubio tokom ove pandemije u Bosni i Hercegovini? Pa dobro, evidentno je kao i sve grane privrede na kraju krajeva i sport je puno izgubio. Ja imam običaj reći da je sport sa turizmom i možda sa saobraćajem bukvalno na koljenima, jer sama činjenica da se mjesec dana ne odvijaju takmičenja, nema treninga, nema proizvodnje, jer mi htjeli ne htjeli dok ne shvatimo sport kao jednu granu industrije, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego ko što je shvaćeno u čitavom svijetu, i ta grana industrije jednostavno je trenutno sad zamrznuta. Zabranjen je rad, jednostavno nemoguć rad, nemoguće da se obavljaju treninzi, da se proizvodi ta vrijednost u sportu koja kasnije na tržištu ima svoju vrijednost. Idemo do Ljubuškog. Gospodine Brkiću, isto pitanje i za vas. Kada je u pitanju tenis i konkretno Teniski savez u naše zemlji, koliko je pogođeno ovom pandemijom? Gospodine Brkiću, da li me čujete? Ajde, dok ne uspostavimo kontakt sa gospodinom Brkićem, idemo do gospodina Bodiroge koji se nalazi u Trebinju. Dakle, isto pitanje i za vas, gospodine Bodiroga, kada je u pitanju konkretno streljački sport, ali i Streljački savez Bosne i Hercegovine, koliko je izgubio ovom pandemijom? Izgubili smo kontakt i sa gospodinom Bodirogom. Da li me čuje gospodin Begić? Tu sam. Gospodine Begiću, nastavit ćemo sa vama razgovor onda dok ne uspostavimo kontakt sa gospodom Bodiroga i Brkićem. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je donio mjere, uputio ih svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Koliko su te mjere dobre, koliko se trebaju ispoštovati, koliko mogu pomoći sportu generalno u Bosni i Hercegovini nakon što, ja opet ponavljam se, bitka sa koronom dobije? Dobro, Olimpijski komitet je trenutno napravio jedan set, ajde da kažemo, stavova i mjera koje bi eventualno mogle da pomognu u narednom periodu u sportu u Bosni i Hercegovini. On se naziva i ima povod korona, odnosno COVID-19, međutim ima nekoliko stvari koje su jako dugo u našem sportu prisutne, jako duboke, a to su stvari gdje je jednostavno podrška vlasti na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini izostala kad je u pitanju sport. I vjerovatno je ovo i prilika, naravno u svakoj krizi je i prilika da se eventualno razgovara sa vlastima, razgovara sa svim nivoima, da sport zauzme to mjesto koje mu na kraju krajeva i pripada, ne samo dekorativno i retorički, nego jednostavno mu pripada u ovom društvu i kao grana privrede i kao jedna grana koja doprinosi razvoju i omladine, pa na kraju je zdravstvu i evo, možemo čak reći i najbolji ambasadori u svijetu, ko su nego sportisti, onda i Ministarstvo vanjskih poslova i tako dalje, i ta vrijednost je jednostavno kod nas u društvu zanemarena. To je ono što je u ovom aktu koji je ispred Olimpijskog komiteta upućen svim nivoima vlasti, svim nivoima u državi, da se pokuša razgovarati, da se dođe do, ali da kažemo, prvog nekog dokumenta, to je strategije razvoja sporta u naredne 4 godine. Upravo ono sada, taman da se nadovežem na to što ste upravo rekli, koliko je u stvari ovo i pokazalo da zakon o sportu na državnom nivou je nešto neophodno što moramo imati.
Pa sigurno jeste. Međutim, ja nisam neko od ljudi koji stalno kuka, nemamo zakon, ovog, nemamo onog. Mi imamo dovoljno zakona u ovoj državi, samo kad bi ih htjeli provoditi na svim nivoima i kad bi akteri bili u punom kapacitetu uključeni na provođenje tih zakona. Kada je fudbal u pitanju i nogomet, nama su bitni zakoni o radu, gdje država uopće nije prepoznala radnike u sportu, nije prepoznala nogometaše, fudbalere koji bi trebali biti tretirani u zakonu o radu. Imamo zakone o porezu, jer vidite, država je dozvolila registraciju nogometnih fudbalskih klubova kao udruženja građana. Međutim, kada se pojavljujemo kao obveznici poreza, onda smo privredna preduzeća i onda imamo puni tretman u tom trenutku. Sada, kada želimo da pomognemo sportske kolektive, opet smo mi udruženje građana, jer, Bože moj, nismo po zakonu kao privredni subjekti. Ti zakoni koje već imamo, kada bi se provodili u, ajde kažemo, punom kapacitetu ili uz puno razumijevanje države, sigurno bi bilo puno lakše. Pandemija je otvorila zaista mnogo pitanja i u sportu u Bosni i Hercegovini. Idemo sada do gospode Brkić i Bodiroga. Idemo prvo do gospodina Brkića. Prvo da provjerim da li me čujete. Idemo još jednom. Gospodine Brkiću, da li me čujete? Halo. Čujete me sada? Da, čujem vas sada. Gospodine Brkiću, evo pitanje ono koje je bilo na samom početku. Koliko je pandemija naškodila tenisu i Teniskom savezu u Bosni i Hercegovini? Pandemija je očito naškodila. Međutim, u budućnosti uvelike ovisi o mjerama svih nivoa vlasti. Koliko će te posljedice biti značajne? Ukoliko prepoznaju svi nivoi vlasti, naravno da i mi kao Tenis savez moramo biti solidarni. Znači, ljudski životi su najvažniji, međutim, u dosadašnjim, ovo što su najave, niti državni, niti federalni nivo, sport nisu stavili u mjesto koje mu pripada. Mi znamo da će proračuni biti manji i solidarizirat ćemo se, ali tražimo da grantove koji su planirani u onoj mjeri koji će biti niži, jer će punjenje ovog proračuna biti manje, da nas ne zaborave. To je odgovor na prvo pitanje. Hvala vam lijepa. Idemo sada do Trebinja. Gospodine Bodiroga, isto pitanje. Sport u Bosni i Hercegovini, konkretno streljaštvo, Streljački savez Bosne i Hercegovine, koliko su pogođeni ovom pandemijom? Svakako da, trebamo biti solidarni, zdravlje jeste na prvom mjestu, međutim šta nakon pandemije? Naravno, potpuno sam saglasan sa ovim što su moji prethodnici rekli u svom prvom obraćanju. Streljaštvo kao sportska grana u Bosni i Hercegovini i prije ove pandemije ima određene probleme, jer smatramo se da smo u tom šarenolu zakona koji važi u Bosni i Hercegovini mi upravo ispali kao jedna žrtva. Streljački sport nije podržan od strane posebno državnih organa Bosne i Hercegovine. Naši računi su blokirani već skoro 8 godina. Mislim da smo i tu zbog nekih propusta, kada se ne zna ko šta finansira, na kojem nivou, iz tih razloga su blokirani računi, dugovi neki koji su nastali za korištenje službenih prostorija u Sarajevu, završili su na sudu iz prostog razloga zato što sistem finansiranja krovnih saveza nije uređen onako kako bi trebalo po zakonu da bude uređen. Nisu bili prihodi i jednostavno račun je blokiran i streljaštvo se oslanja isključivo na rad svojih članica, udruženih članica dva saveza iz oba dva entiteta, odnosno klubova kao nosioca razvoja streljačkog sporta. Mi smo sve svoje aktivnosti zaustavili prije nekih 40 dana, kada je došlo do pojave pandemije u Bosni i Hercegovini. Sve streljanje su zaključane, poštujemo procedure, ono što nalaže struka, tako se ponašamo i mi. Znači, svi treninzi su stornirani, kalendar takmičenja Bosne i Hercegovine je stavljen van snage, isto kao što se uradilo u svim sportovima u Bosni i Hercegovini. Ovo što ste spomenuli, što je Olimpijski komitet
poslao jedan dopis sa svim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine, je samo jedan pokušaj da se spasi ono u ovom trenutku što je najbitnije spasiti, a to je da taj sport i posle same pandemije pokuša da oživi. Naravno, mi razumijemo da treba oporaviti ekonomiju, ali neko mora da razumije i da je i sport jedna od pokretačkih snaga ekonomije. Ako se sportom u Bosni i Hercegovini bavi negdje oko otprilike 1 milion stanovnika na ovaj ili na onaj način vezano za sport, vidite da sve stale su kladionice, nažalost streljaštva nema na tim kladionicama, najviše trpe sada ovi kolektivi, veći sportovi, dvoranski, i košarka i fudbal. Sponzori su naravno ugasili ta svoja sponzorisanja. Pretpostavljam da će da budu mnogo veći problemi kad sve ovo stane nego što su bili problemi i prije pojave pandemije virusa korona. Gospodine Begić, evo, pomenuo je gospodin Bodiroga u stvari kolika je važnost sporta za ekonomiju. Jesmo li mi svjesni toga u Bosni i Hercegovini koliko je sport bitan za ekonomiju jedne države? Ma nismo mi svjesni ni u jednom segmentu važnost sporta u državi, ne samo fudbala ili nogometa kao najmasovnijeg sporta koji generira najviše učesnika, pa na kraju krajeva i gledalaca na samim utakmicama, sponzora i tako dalje. Nismo mi svjesni i jednostavno u toj šumi nekih zakona, nivoa vlasti i tako dalje dolazimo samo do većih problema da jednostavno ne možemo da sebe pozicioniramo u ovoj državi ni u kom pogledu. Važnost sporta u ekonomiji, evo fudbala samog negdje otprilike pričamo o 10 do 12 grana privrede koji sport vuče za sobom u svom radu. Od edukacije, od sportskih ljekara, od građevine koja je u izgradnji infrastrukture, do ovog pedagoškog rada i tako dalje. I nema tu jednostavno podrške. Imamo čak u nekim trenucima svog rada osjećaj da smo uvijek izloženi čak postavljanju prepreka u radu, različitim tumačenjem raznih zakona i tako dalje. Evo, gospodin Strebnja je sada pričao i fokus je stavio na probleme koje ima Streljački savez vezan, ne znam, za prostorije, blokirani računi i tako dalje. Mi smo u fudbalu, nogometu, sve to imali prije 10 godina. Uspjeli smo da se vratimo u tom dijelu za par godina. Danas nekako, evo, preživljavamo, ali mogli bi danima pričati koliko imamo prepreka kroz zakonsku regulativu koju imamo sad, kad je u pitanju zakon o radu, kad su u pitanju porezi, kad je u pitanju obračun na ovaj i na onaj način i tako dalje, različitih tumačenja, različitih tretmana i tako dalje. Ono što moramo istaći, evo, fudbal, 75% sponzorskih sredstava i kroz projekte dolaze van Bosne i Hercegovine. Znači, ulazi novac van Bosne i Hercegovine, troši se ovdje se plaćaju porezi i tako dalje, jer ipak odnosno na ostali sportove moramo respektovati da fudbal generira puno više i sponzora i samih gledalaca, interesovanja i svega. I ono što je vjerovatno problem manjim savezima, veći problem nogometu nije, ali dok neke stvari ne prepoznamo u državi, ne regulišemo i ne stavimo u zakonske okvire, imat ćemo itekako problema i u prepoznavanju vrijednosti u svim oblastima. Gospodine Brkiću, ukoliko se situacija ne krene brzo rješavati, ukoliko se određene mjere ne počnu primjenjivati, gdje će biti i tenis, ali i Teniski savez u budućnosti u našoj zemlji? Evo, prva stvar. Danas je na Domu naroda ključni zakon. Sport nije uvršten u dio benefita. Zašto? Ako sportni klubovi, savezi, udruženja uredno plaćaju obaveze od PDV obaveza do poreznih obaveza, zašto su oni izuzeti? Mi ćemo uz pomoć zastupnika reagirati danas na Domu naroda ukoliko plaćaju sve obaveze, a
zabranjen je i rad, zašto se ne bi našli u statusu koji imaju i druge grane. Drugo, što se tiče tenisa, znači nama je u ovom momentu, mi smo, zabranjen nam je rad, znači tenisačima, naravno kao profesionalni i amaterski, imamo meč u Limi, u Peru za ulazak u A skupinu. Ja ne znam na koji način ćemo se pripremiti, jer je taj meč u 9. mjesecu, čini mi se da se situacija ismiruje polako i ne vidim načina osim da solidarno snosimo posljedice koronavirusa, ali grantovi i sve ono moraju ostati. Olimpijski odbor je u stalnom zasjedanju, čini napore kako bismo sa svih nivoa osigurali da bar minimalno sudjelujemo u svemu tome. Gospodine Bodiroga, isto pitanje i za vas. Ukoliko se ne počne nešto rješavati, gdje će biti i streljaštvo kao sport, ali i Streljački savez Bosne i Hercegovine? Nažalost, oba dvojica mojih kolega sagovornika već su se dotakli gdje ćemo mi da budemo u budućnosti. Bez obzira što Olimpijski komitet pokušava na sve moguće načine institucionalno da preduprijedi neke probleme koji mogu da nastanu, ja ne vidim ovdje boljitka, jer nažalost kada ispratio sam ove proračune i budžete, takozvani COVID zakone i tako dalje, ja vidim da je tu sport i kultura ili se ne spominje ili se u nekoj minimalnoj mjeri spominje. Ono što ćemo mi kao Streljački savez sasvim sigurno na našim organima uprave predložiti prema Olimpijskom komitetu u bliskoj budućnosti, ukoliko ovo ne krene u onom toku kako bi trebalo, imamo na umu da formiramo sportski sindikat u okviru olimpijskih sportova u Bosni i Hercegovini i da se pokušamo na taj način nekako zajedno i solidarno izboriti za što bolji status kompletnog sporta u Bosni i Hercegovini. Hvala vam, gospodine Bodiroga. Gospodine Begiću, šta će se desiti sa fudbalskom sezonom u našoj zemlji, konkretno kada je u pitanju Premier liga, na koji način će to biti regulisano? Pa evo, javnost upoznata da mi imamo 2 ili 3 scenarija na koji način ćemo završiti, a uslov svih uslova je naravno stanje u zemlji sa pandemijom koronavirusa i mjerama koje poduzimaju razni organi vlasti na svim nivoima. Znači, onog momenta kad budemo imali mogućnost trenirati, kad budemo imali mogućnost početi se baviti svojim poslom, onda ćemo u tom smislu i planirati datum početka nastavka prvenstva i daljih aktivnosti. Ono što u ovom trenutku je jako bitno još da istaknemo na ovu temu, Olimpijski komitet je zaista povukao jedan, evo, ajde kažemo i fini i ohrabrujući potez u smislu objedinjavanja svih sportskih kolektiva, odnosno saveza, da zajednički nastupimo prema organima vlasti. Ali bojim se da ovo neće biti ni dovoljno, niti mi imamo snage, ni na kraju, rekao bih, hrabrosti i ostajemo sami. Ja se moram pitati ovdje šta je sa sportskim savezom. Imamo sportske saveze na nivou države, kantona, entiteta i tako dalje. Ko su ti ljudi koji u tim sportskim savezima rade i ti ljudi koji u ovom trenutku, u ovakvim situacijama trebaju puno više da urade posla, da povuku nego jedan olimpijski komitet. Evo, uz sve zahvale Olimpijskom komitetu koji je stao kao krovna organizacija ovdje, ali moramo zajednički puno više svi da se uključimo da bi došlo do određenih rezultata i bojim se, evo, da će na kraju, kada se završi i ova pandemija i kad počnemo raditi vraćanje u ono prijašnje stanje biti jako, jako teško, jako sporo, pa evo, rekao bi čak i nemoguće zbog svih ovih razloga koji smo nabrojali u ovoj emisiji.
Da, to je ono što smo rekli na samom početku, da je ova pandemija zaista otvorila mnogo pitanja. Dakle, ovdje ne govorimo o onom zdravstvenom segmentu, svi ga naravno poštujemo, svi znamo da je to na prvom mjestu, međutim sada pričamo o onome šta nakon kada se dobije bitka sa koronom. Još jedno samo pitanje za vas, gospodine Begiću, nema nekih promjena na reprezentativnom nivou, bez obzira što je pauza, sve je okej sa pozicijom selektora i slično? Sve je okej, nemamo mi nikakvih problema. Selektori smo produžili prije mjesec dana, odnosno formalno pravno potvrdili onu činjenicu kad smo ih postavljali za selektora, a to je do završetka utakmica baraža, ugovor vrijedi. Sad za sad mi u planu, u kalendaru UEFA nemamo takmičenja prije septembra mjeseca, a evo do septembra mjeseca ćemo vidjeti razvoj situacije u čitavoj Europi i eventualno poštivanje tih termina i mijenjanje u narednom periodu. Hvala vam, gospodo, što ste bili gosti Novog dana. Ovo je svakako tema o kojoj ćemo i dalje govoriti, ne samo u okviru jutarnjeg programa, nego generalno u programu N1 televizije. Nakon što se dobije bitka sa koronavirusom, trebamo naravno govoriti o svim ostalim segmentima koji su itekako bitni za život. Jedan od tih segmenata je svakako i sport. Dakle, za Novi dan u prethodnim minutama o stanju u sportu nakon pandemije govorili su iz Trebinja Momčilo Bodiroga, predsjednik Streljačkog saveza Bosne i Hercegovine, iz Ljubuškog Ivan Brkić, predsjednik Teniskog saveza naše zemlje, i iz Sarajeva Elvedin Begić, predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Hvala gospodo još jednom, kratka pauza, nakon toga smo opet zajedno.